njalo ama-commodities awumelanga abe phezu kwemali. Ama-commodities kumele abangaphansi kwemali. Ungancane nje $10 uyagcoba into ezingu-4 sisiphelile. Njalo besicela ukuthi ihulumende xa ingakwenza yenze imali one ngoba ilizwe lingasenza imali ezingu-3 njengebhondi phela isasisebenza. Kulethu nalokhu uzwe ikhokhula awusayazi uyayithenga ngani imali asela mali usiyasikhamba ube ugokoko $5 600 gokoko njalo izulu elinile lahamba lasishiya asivunanga silala njalo uhlelo lesicethe uhlelo njalo uzofundisa kwalokhu qambana sokwesarabha lokhu thungcono ingcono asikwazi ukuvela America into esikhipha kakhulu kithi